Ngibabingelela abenkosi, ngiphinde ngithokoze ukuphinde ngibuye kube khona engikukhulumayo ngendaba kaNkulunkulu, ikakhulukazi ngendaba obuNazaretha. Namhlanje ngizwa nginomuzwa wencwadi, kunencwadi lapha eBhayibhelini ekuthiwa eka-Ezekeli, ivamisake sekuye kuthiwa uHezekiya, kanti-ke kuthiwa uHezekeli, u-37 iqala nje evesini. Leyo ncwadi ikhuluma ngamathambo omileyo, lapho khona uNkulunkulu abuza khona umprofethi uHezekeli ukuthi lamathambo asengahluma na? Uthi uHezekeli, wena Nkosi uyazi. Ngayifundela-ke leyo ncwadi. Uthi uHezekeli uNkulunkulu wamhambisa wambonisa isigodi samathambo omileyo, ayemile kakhulu futhi ehlakazekile. Uthi uHezekeli uNkulunkulu membuza kula mathambo uthi asengaphila na? Uthi uHezekeli, wena Nkosi uyazi, ngoba wayekhuluma into vele iqiniso ukuthi awekho amathambo ome ngalolu hlobo ayelibona angaphila, kodwa uNkulunkulu kuphela waziyo. Shuthi umbuza umbuzo anempendulo yawo uNkulunkulu. Usethi-ke uNkulunkulu kuHezekeli, khuluma kula mathambo ukuthi amathambo awahlangane, uNkulunkulu uzowaphilisa. Angiyikhothi incwadi verbatim, kodwa ngifuna nje ukukhuluma ngayo in general. Uthi uHezekeli ekugcineni lamathambo ahlangana amile imisipha, kumile imisipha necubu, amathambo avuka aphila. Manje siyazi ukuthi incwadi nencwadi ebhaliwe eBhayibhelini ibhalwe ngenhloso yokufundisa okuthile, ngenhloso yokudlulisa umyalezo othile kubantwana bakaNkulunkulu. Nale ncwadi-ke ayikhulumi ngamathambo nje, lawa mathambo, bones, skeletons, kodwa ifuna ukudlulisa umyalezo kubantu ababantwana bakaNkulunkulu. So khumbula ukuthi uHezekeli uthunywe uNkulunkulu ngesikhathi aba-Israyeli behlubukile, futhi ngesikhathi sakhe, ngesikhathi aba-Israyeli bethunjwa besiwa koBhabhiloni, abaJuda bethunjwa kwesiwa koBhabhiloni ngenxa yokuhlubuka uNkulunkulu. Uma uyibuka nje incwadi kaHezekeli yonke nje ikhuluma ngokuhlubuka, abantu behlubuka uNkulunkulu, bengalilaleli izwi likaNkulunkulu. Manje-ke ingakho ekhuluma ngalamathambo wafanisa nabantu bakwa-Israyeli, ukuthi abantu bakwa-Israyeli sebenjengamathambo omileyo ekukholweni. Bamlahlile uNkulunkulu, bayilahlile imithetho yakhe, sebekhonza nezithombe, sebenezinto abayikhonzayo okungeyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uphumile phakathi kwabo. Manje-ke uNkulunkulu mephuma phakathi kwabo, sebefana nalamathambo omileyo angenayo imisipha, angenazo icubu. Futhi ngamafuphi aba-Israyeli bafe behamba ngoba abasenaNkulunkulu, ngoba bayilahlile imiyalo kaNkulunkulu, bazenzela onkulunkulu babo abayikhonzela bona. Manje le ncwadi le ngifuna ukuyifanisa nesimo engisibonayo ekukholweni.
Mangithi ekukholweni-ke ngisuke ngikhuluma ngokukholwa kwamaNazaretha ngoba ikhona kukholwa engikwaziyo. Lokho okunye ukukholwa kwezinye iy'nkolo kangikwazi. Angimazi noNkulunkulu okhonzwa khona ukuthi imuphi uNkulunkulu, uyeni lo ongumdali wezulu nomhlaba noma uNkulunkulu omunye. Kodwa mina ngikhuluma ngoNkulunkulu lo esamfundisa uShembe ukuthi ungumdali wezulu nomhlaba, uwuNkulunkulu wasekuphakameni. Yilowo nkulunkulu engikhuluma ngaye, lo nkulunkulu owathi yena akaguquki, akashintshi. Lokhu ayekushilo ngey'khathi zikaMose namanje kuseyikho, akushintshe lutho. Ngikhuluma ngalowo nkulunkulu-ke, mina ngikhuluma ngoNkulunkulu oguquguqukayo ohambisana neclimate. Ngikhuluma ngoNkulunkulu owabeka imithetho ukuthi abantu bayigcine, le akhala ngayo kuba Israyeli ukuthi njengoba sebeyihlubukile imithetho yakhe, sebekhonza izithombe, sebeyafana nalamathambo omileyo aprofetha ngawo, akhuluma ngawo kumprofethi uHezekeli. Ngithi-ke lokhu ngifuna ukukufanisa namaNazaretha akhona njengamanje, lapho khona amaNazaretha osuthi mawuthi uyaleluleka ngomthetho obuNazaretha bese lithi uyalehlulela. Wanika obani amandla okwahlulela? Kanti kuyo le ncwadi kaHezekeli kunendaba engangakhuluma ngayo le yabalindi, ukuthi uthi uNkulunkulu umuntu owumlindi, okuwuthi umuntu ogcotshiweyo, uma engawukhuluma umthetho kaNkulunkulu phakathi kwabantu, labo bantu befa, igazi lalabo bantu uyolibiza phezu kwalowo mlindi noma phezu kwalowo mgcotshwa, ngoba abantu bayothi thina akasitshelwanga. Kanti umuntu uma egcotshwa usuke egcotshela ukuthi abe umxhumanisi phakathi kwabantu noNkulunkulu. Manje-ke ngikhuluma ngendaba yokuthi njengamanje sesithola abantu mawuthi uyabakhuza noma uyafundisa ngendlela yokukhonza uNkulunkulu ngemithetho yakhe, bese bethi uyehlulela, uyabehlulela. Wanika obani amandla okwehlulela? Kunomehluko phakathi kokwehlulela nokukhuza. Ukwehlulela yilokho kokuthi uthi umuntu uzoya esihogweni. Umehlulela lokho umuntu ngoba wazi noma uNkulunkulu uyothi mese bekudaba lwakhe amthethelele yini. Kodwa uma ukhuza umuntu ukuthi lokhu akwenziwa ekukholweni, ukwenzelani lokhu ungumNazaretha? Ukwenzelani lokhu ungumntwana kaNkulunkulu? Lokhu akekho ukwehlulela, ukukhuza. Awumehluleli lowo muntu ngoba awusho ukuthi ngalokho uzoya esihogweni. Kodwa uthi ngalokho akwenzayo wenza isono ngoba kuwukwephula umthetho kaNkulunkulu. Manje abantu banamhlanje abasafuni ukukhuzwa, abasafuni futhi nokufundiswa ukwenza umyalo kaNkulunkulu. Mawuthi uyabafundisa bathi uyikholo elikhulu, mawuthi ubatshela ngomthetho kaNkulunkulu bese kubiza ngamagama, abanye baze bakubize ngephekula. Angazi ukuthi iphekula umuntu onjani. Kodwa uma ngabe nje ufuna ukufundisa ngomthetho kaNkulunkulu, lindela ukuthi awuzukuthandwa, lindelwa ukuthi uzoyithola ney'nhlamba. Kodwa kukona konke kunjalo, akusho ukuthi kufanele umyalo kaNkulunkulu ungakhulunywa, umyalo kaShembe awufundisayo ungakhulunywa ngoba kwesatshwa abantu ukuthi bazothini. Ngoba ekugcineni uma befa labo bantu ungabafundisanga, uNkulunkulu uyothi kanti emhlabeni ngangikucobelani noma ngangikwenzelani ukuthi ube umgcotshwa phakathi kwabantu. Bengifuna ngithi-ke le ncwadi le yamathambo omileyo isho lokho ukuthi amakholwa namhlanje aseyafana nalamathambo omileyo. Umbuzo ekuthenini asengahluma yini?
Nami ngiphendula njengaye uHezekeli ngithi wena Nkosi uyazi. Ngoba uma ngabe labo bantu uma ukhuluma nabo bengezwa bekutshele indaba zokwehlulela, okusho ukuthi labo bantu abayimisele ngokuzwa ngoba bona ngenhloso. Manje-ke umuntu oyena ngenhloso akakhuzeki. Umuntu nje meyona ngasibomu lowo muntu akakhuzeki ngoba usuke yenza ngenhloso leyo nto. Ingakho ngekudlule ngithe akuyimpoqo ukuthi umuntu abe umNazaretha. Kodwa kumbi ukuthi umuntu abe umNazaretha bese enza izinto ezithunaza ubuNazaretha. Lowo muntu usho ukuthi uthunywe usathane ukuthi eze ebuNazaretheni. Ngoba usathane akezwani nento enhle. Noma usathane akezwani nomthetho kaNkulunkulu. Uma ukhuluma ngomthetho kaNkulunkulu, usathane uyacunuka. Afuna ukukupenda. Wena okhuluma ngaleyo nto afuna ukukunamathisela ngezinto ezizici ethi angani wena nje, angani wena nje, angani wena nje. Umthetho walokho kuhamba uthi khuluma ngesono ngisho nawe sikwehlula. Uma into iyisono nawe leso sono sikwehlula, kodwa ungavumi ukuthi leso sono usituse. Khuluma ngaso usho ukuthi ukwenza ukuthi nokuthi kuyisono. Noma ngabe ungqingili, khuluma ngokuthi ubungqingili buyisono. Khona abayophenduka ngalokho nawe hleze ubusuthethelelwa ngalokho. Noma ngabe unenhliziyo embi, ufisela abantu engathi bengafa, khuluma ngenhliziyo embi ngoba lokho kuwukuthi khona abazosizakala ngalokho okushoyo wena. Mhlampe nawe uNkulunkulu ebese kuzwela ngalokho. Manje-ke umbuzo ekutheni lamathambo omileyo ayizikhwehle kangaka asengaphila yini? Mina ngithi Nkosi wena uyazi. Layo ngcosana eyomilelwa imisipha, isivuno sikaNkulunkulu siyobe siningi ngoba ukonakala nokungcola izinga lakhona liphezulu kakhulu. Ziningi izinto ey'batshazwayo, ziningi izinto ezenziwayo. Ezinye zize zenziwa abantu abagcotshiweyo kufanele ngabakhuluma imithetho. Kodwa kube yibona abenza izinto ezizimfundiso zaloku kuhamba okuthiwa zenziwa. Manje umbuzo ekuthini ubani kanti oyofundisa ngaleyo nto ukuthi ayenziwa uma ngabe umuntu ogcotshela ukuthi afundise ngomyalo wale ekhaya waloku kuhamba engakhulumi ngakho. Manje-ke siyafisa ukuthi abantu uma bethatha khona ukuthi uthatha ukukholwa kanti usuyimbela umgodi wesihogo obungeke ungene kusona kuba ukukholwa ukuthathanga ngoba ubuzobungazi. Ukona ungazi kunayo intethelelo kodwa umuntu okona azi akanayo intethelelo. So-ke uma ngabe usuthatha ukukholwa kodwa ubuqhubeka wenza izinto zobumnyama, usuwuye lo okufanele simehlulele ngokuthi uwumuntu wasesihogweni. Kodwa uma ubungazi uphenduka ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngokufa kwesoni, kodwa uthokoza ngokuphenduka kwesoni siguquke ezoneni zaso. Ebesethi uma ngabe umuntu kade enza kahle kuthi ekugcineni ebesenza kabi ebese yafa, konke lokho kuhla kwenzile akube kusabalwa, uvele kubalwe lokho kuba akwenza ekugcineni. Kanjalo nobenza kabi ebese phenduka enza kahle, kuyacishwa konke lokho okungaphambilini abekwenza okubi kuthathwe lokho kuhla kwenze ekugcineni. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Manje-ke ngithi mina lamathambo angazi noma sengamila yini uma ngabe abantu
bengafuni ukwemukela imfundiso yokukholwa kwalobu buNazaretha. Khona ukuthi uthathe ubuNazaretha kanti uyithathela isiqalekiso, ukuba ubungabuthathanga bungeke ube naso, ebese ugcina uye ekulahlweni, ulahlelwe ukuthi wathatha ubuNazaretha. Wawusuyabona lobu buNazaretha, wabugcibha, waba abantu benza ngawe isibonelo sentembi. Abantu bethi amaNazaretha enze nje ngoba bekhuluma ngawe. Lapho usuthatha isiqalekiso wena, instead kube wawuthathe isibusiso ngokuthatha ubuNazaretha, wawusuthatha isiqalekiso ngenxa yokuthi awufundiswanga. Yingakho la ebuNazaretheni kwakuthiwa umuntu uma efisa uba umNazaretha fanele akalandele mhlampe for 5 years, elandela nje engakayikhethi inkosi, engakabhajadiswa, kodwa ehamba nje iy'nkonzo zonke ukuze abone ukuthi le mithetho le ebekwayo angayimela yini. Ngoba uma esezongena ebhajadiswe, ukubhajadiswa kusho ukucishwa kwezono ubuzenza ungakabhajadiswa. Uma usubhajadisiwe ubusuyona leso sono erasable, asacisheki because uwone usuwazi. Kanti kuba uhlalile walinda kwaze kwashaya isikhathi sokuthi uzubone ukuthi cha, yonke le mithetho ngingayimela. Ngakumele ungaligundi ikhanda, ngakumele ungaphuzi utshwala, ngakumele ugcine isabatha, njalo njalo nakho konke lokho okunye. Lokho kukwenza ukuthi uthi uqamba uthatha isinqumo sokuthi uthi uyayikhetha inkosi ephakameni, usunolwazi olwenele ukuthi uzolindela ini. Kuqali kwake ukuthi umuntu uma ephenduka bese bayasondela abantu ababagcotshwa bambuze ukuthi usucabange kahle yini lokho okwenzayo, ngoba la ekhaya ukukholwa kwaseNazaretha kuyinto ebukhuni, kuyinto ekwehlukanisana nabantu obubajwayele. Khona inkonzo okuvamise ukukhulunywa ngayo la kukhulunywa indaba yamahlukanandlela, owathi ubamthuba omkhulu wathi umuntu uma ngabe esethatha ubuNazaretha efuneka enze inkonzo kamahlukanandlela. Lokho kusho ukuthi uhlukana nabantu obubajwayele, obukhonzene nabo, mhlawumbe uma ubuyinsizwa ubushaya nabo umgangela, ubuhamba nabo ingoma, kanjalo njalo, ngenxa yokuthi usuthathe lobu buNazaretha obuyinto engcwele. Manje-ke nami ngiyafisa ukuthi ngiwubuze lo mbuzo wabuzwa kuHezekeli ukuthi la mathambo asengahluma yini. Kodwa manje ithemba lokuthi ahlume la mathambo, ngoba ngisho uHezekeli ababekiwe njengabalindi abalishumayeli ivangeli elihlumisa amathambo, kunalokho bashumayela ivangeli elenza amathambo ome kakhulu. Umbuzo kutheni angahluma yini la mathambo? Ngingena kwi-temptation noma kwisilingo sokuthi ngithi mina ngeke ahlume, ngoba abantu bakhona okufanele ngabafundisa ngomthetho njengoHezekeli abasafundisi ngomthetho, kodwa sebefundisa ngalokho okwenza amathambo ome kakhulu. Manje umbuzo ekuthenini uNkulunkulu wenze njani ngalokho? Aba-Israyeli wabanikela ey'theni zabo zabathumba ngenxa yakho khona lokho ukuthi base bephumile emthethweni kaNkulunkulu sebenza izinto zabo. Bengifisa abantwana benkosi ukuthi singamdumazi uNkulunkulu, singamdumazi uShembe, sizame noma kulukhuni ukuthi okungenani kube nezinto esazi ukuthi noma ngahlulwa yikho konke okunye, kodwa ngeke ngehlulwe ungaligundi ikhanda, ngeke ngehlulwe ungaphuzi utshwala, ngeke ngehlulwe ugcina isabatha, ngeke ngehlulwe ukuba nabanye onkulunkulu ngaphandle koNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Bese ngicela nakuba kubantu abagcotshiweyo,
bese ngicela koHezekeli ukuthi boHezekeli eke sishumayeleni ivangeli elihlumisa amathambo, ngoba uma lamathambo engahlumi igazi lalamathambo liyobizwa kubona labantu abagcotshela ukushumayela nabantu abagcotshela ukufundisa ngalokhu kuhamba kwaseNazaretha. Ngiyabonga bafowethu, inkosi inibusise.